Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 18. Aramiden yu amin akabaulan yu amakilangan, asi kakapya iti tunggal maysa. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagbayag mo ti pa nagis-istoryayo ka ni Gladys? Umana ka mo tungtungan dito balay. Apay, awan trabaho na iti balay da? Ay, si kakit dimat. Nalpas namat nga ta amin na trabaho na, ah. Apay akasla allergic mo ni Gladys no may dito'y balay. Kasla saan mo akayat nga mo umay dito'y balay? Diyak nga rod ka ti pa nagkit-kita na kanyak. Anya, kitkitaan na ka? Kitpun met. Ay, saan mo nga ibaga akursunada na katigayim ko? Kasta ti madlaw ko iti gayem mo. Apay, saan mo akaya tigayim ko? Pakawan. Diyak la kurso na ti gayem mo. Ay, nakabsat ko. Nakapilpili ka, no kasta. Kano nagpintas ni Gladys? No napintas parakan ka, saan kanyak? Anya? Asino ngay nga ro tinapintas para kan ka? Amom di apo ko ni Bagat Sandra di abagatan. Di ngay agnagan iti Jackie. Ay na, dayjay ti kayat mo? Imbag ano kayat nakadayjay? Saan ka di nga agad-adal iti kolehyo dayjay? Wen, kat dayjay armag ita. Ay kat good luck nga rod kabsat ko. Sapay la ko matakayat na kanto. Kaan nga isong batan nak, Jackie, ading ko. Amo mat nga agad adalak pay lang ang manong. Uray no song batan nak. Sa anak mat ngagbalin ato bang iti panagadal mo? Agpayso, manong. Wen, tulungan ka nga agadal ha. Ngam adda kondisyon ko ha. Nukas pangarigan tasumbatan ka. Anya nga dayta? Ilimod ta pay lang ti relasyon ta ha. Taagungot ni apong ko no maki-boyfriend na. Awan problema ading ko. Kasano nga rod, sumbatan na kon. Sige manong. Ngam ikarim atulungan na ka. Mapanak manen ag-eskwela inton bigat. Sige, ikan ka iti pamasahin nga agbiyahe inton bigat. Agyamanak nga rod manong. Oh, apay nagmaya ti isam mo, kabsat ko. Kunak to matakayat nak ni Jackie. Pag ko naamot akayat na ka. Sinong batan na kon? Agpayso? Wen, kaya nayat kon. Ang ilimod mi pala ka no ti relasyon mi. Tasaan akayat ni apong na no maki-boyfriend. Di, limod nga ron ti relasyon nyo. Kapilitan tagis iskwela ka nga rod. Naibagal daw mo, Jackie. Kailiw ka na makita. Aping nga may kapailaang dito balay. Apay ka di. Sigud mo't nga umayak Saan ka di ako nak nga ilimod ta ti relasyon ta? Ilimod tamat. Dito mo't ibagbaga adatan. Saan nak nga rod asagsagida na? Ang mga numakita ni apong. Kampay di, agar-aram kapailaang. Wen, di ka madanagan. O, ikanak ka di manan iti kwartak inton ang subliak ijay pagadanan? Wala, ikan ka. Imbag lakit din taadda ka amang tultulong kanya. Kanayon nga minakurang ti allowance ko. Kakaasi ak amang ibad budget itadda kwartak. Kasta ka di? Sana bale, tada ako namang tulong kan ka. Kaano nga rod ti panangted mo iti kwartak? Ita ka din? Wala, tama nga no dyan makaumain ton bigat. Ay, agyaman ak no kasta, Rodel. Naglawa kanti inaradom ang pagmulaa, manakaw. Ay, uwan tatang, nasken doble ti gagat ko ita. Nay, taapay. Mga sawa kan? Saan pa Ah, kaya't ko dakdakil ti maitulong ko ni Jackie. anya? Tultulungam ni Jackie. Uwan tatang. Ay, saus anak ka. Saan mo pa'y nga asawa? Hanggang tultulungam maun. Uwan tagis iskwilang road. No kasta, ibagam nga agkasar kayo nga umuna. Sa mo tulungan iti panagadal na. Saan nga rod ang mabalin?
Tay manugot ang iti kondisyon na asong batan na. Basta ilimod mi ti relasyon mi. Saan nga minakayat ni Apong na ama ki boyfriend ni Jackie? Ay saus, narigat ti kastaba raw. No isukat na kantaw, ay awan maaramidam. Ta saan mo mat nga rod nga asawa? Saan ka nakasigurado ka ni Jack eh? Di naktulog ko ni Jackie, tatang. Istrikto mo't ni Apong na. Iso saan to nga rod ang makaboyfriend iti sa balay. Hi, Manong Rodel. Oh, anyat masapol mo, Gladys. Awan ka din ni Rema. Awan. Apay, aday bagam kan ko na. Ada ko mga rod, Manong. Pasensya kan tawan ni Rima. Agsubli kan tulatan. Mabalin ka din nga urayag laangan. Mabalin ka diti magkais-istorya ka. Ay saan? Ado pa'y teramindat. O sige, panawan naklatan dito salas yun, no adar aramidam. Urayag ni Rema. Anya? Apay, importante launay ti ibagam ko ni Rema? Amok, no apay akanayon ka nga umay dito balay. Gaputa kayat nakama kita. Tigunam, jak madlaw ako ursunada na. Ibaga kong tipod no Saan ka ako ursunada? Ken addan ka ayan ayat ko. Ni Jackie. Iso ti klase ti babae kayat ko. Saan nakasken ka? Ani, apay mo tinakas na ti pagbagam. Gaputa jak kayat ti kanayon ayo umay mo dito balay. Apay, awan trabaho mi di balay yo? Ay, sige nga, Rod. Mapanak pa'y. Pasensya kan. O sige, sa anak ton nga umay dito balayo. Apay nga taasan matan nga umay ni Gladys dito balay. Ay, kat nasaya at ano saan nga umay? Ay, apay nga ta. Amom ka di akas lakabsa ti pangibilbila nga kankwana. Apay mo? Diyaka mo, ngam asidag tirik na kankwana. Nasingpat nga min. Uray may sa tigayim ko. Basta kas kankwana. Rumbang lang agsingsingpat na. Awan lang aro din pamuyan na. Sakit na alas ti ugali na. Di awanan. Oy, sobra ka mat. Adamot itsura na Apay si ka, gwapo ka aya. Ado mo ti atiwak dita Saan ka unay nga agoy uyaw kabsat ko? Madiday ta. Ado ti tao ita sabado tatang. Apay, at dapay gatangam aya. Kahit ko ti gumatang iti irigalo kini Jackie tatang. Ay unay ay. Ikam lang nga rod din iti allowance na. Igatangam pa iti regalo na. Kat siyempre kasta ti panagayat ko kini Jackie. Intun maminsan taon. Tanay, nagado a tao. Agawit takit din. Alang aro tatang. Paminsan ton. Nay, anak ko. Kumita ka ijay abanda. Saan ka di ani Jackie dayjay? Adda kasinsin na labay na alalakay. Ni Jackie nga peso. Kat nag-sweet da iti kasinsin na labay na. Asit kak ida tatang. Ay saanin. Iti daytaan ay matangam. May sa ti kayat na asawain. Luklukun na ka ni Jackie. Saan ang nasaya at ikababalin day ta a babae? Iso nga i-break mo. Ta saan pa'y analadaw ti amay? Nasaya at matadakan, Rodel. Kasapulak kaming ti kwarta. Ada babayadan mi ijay pagadalan. Ibagam iti boyfriend mo amaysa. Ta iso ti bayad iti ko nam ababayadan. Anya ka din ti bagbagam. Si kalaang mo ti boyfriend ko. Ulbod! Nakita ka itay nga adda ka kuyog mo. Nag-sweet kayo bay. Lukluk ko nakalaang. Ibagam man ti pudno kanyak. Inayat nak ka di. Wano ti kwartak lang tinapatagkan ka. Sorry, Manong Rodel. Ngam nabayagan akayan ayat ko ni Johnny. Kat isot ay ayat. Awan sirbi mababae. Isublim dagitin intad ko a kwarta. Pangalaak nga iti kwartak, Manong. Bayadak to inton addan trabaho. Napintas nga agpaiso ni Jackie. Ngam saan mo matgayam akabukbukodan kabsat ko? Awanan painday di a babae. Kwartak lagayam ti inalmanan na. Basol mo matlaang. Tanagpalo ko kakinkwana.
Tay ko nada nga rodan, awan ti mangloko, no awan ti agpaluko. Jak mata mo kas jay gayam ti ugali na. Amumat, asaan kayo pa'y anagkasar, ngam aggasgastos kakit din para kan kuana. O saramat ngamin ti panunot mo kabsat ko. Gapoy ti panagayat ko kan na. Iso kas jay tinaramid ko. Pues, balbaliwam day tanga style ti panagayat mo, kabsat ko. Anak ka, damag ko nga damanan gasgastusam a babae. Talaga nga minakurso na anak ni Heidi. Nagpintas nga tatang. Iso ti kayat ko ama asawa. Ay, ibagam tagkalay sa kayon. Sige, padasak nga isingasing kan ko na ngagkasar kamin. Ay, katun tangay gasgastusam matlaeng. Isingasing mo ti panagkasaryaw. Ay na, nagswerte akong tatang. Numan nugot ngagkalay sa kami. At ako maipagakan ka, mahal. Anya dayta, mahal. Sapay la ko mata, umanugot ka. Anya ngamin dayta, mahal. Kaya't ko ngagkalay sa ko man. O kwa, mahal. Ikan na kumapay tinaan-anay a panawon amang panunot iti dayta nga imbagam. Sige. Agam, sapay la ko ma. Di mo ko mabaybayaganay. Kumusta nga iti ibagbagak apa nagkalay sa ta, Heidi? Kwa, Rodel. Sige. Umanugot ak ngagkasarta. Ang adanas kan amaamuam. Kat adakan ka. No kaya't nakpay nga ikasar. Anya nga inday ta? Kwa, Rodel. Masikugak. Anya? Sino ti amatisikog mo? Ni Derek. Ha? Kunak no ay ayatan na ngam saan matgayam. Idimpod no kamasikugak. Saan mat na nagparparang kanyak. Nagpukaw mat na kasla asok. Anya? O anya, umanugot ka kadi ang mga langon iti dayaw ko. Sa anak atanga, tapno itakder ko ti saan ko aputot. Gunggunam aday ta, napasamakan ka. Agpapada kaya amin ng babae. Manluluko kayo, manggagamit kayo. Para kan ka, kabsat ko. Anya day to? Invitation card. Anya? Naggapan na? Ni Gladys. Ha? Agkasaran? One. Kat siya, ti maid of honor na. Amom ka di a foreigner, ti pakiasawaan na. Gwapo, kan nabak ng a foreigner. Agpaiso ka dito ibagbagam? One. No kaya't mao makita, dumar ay kanto inton kasar na. Kasla mabainak mat. Pagbainam ko mangay mat. Saan ko naibagakan ka? Pinabainak idi ni Gladys. Iti umay na dito'y balay nga awan ka. Anya? Ay, sumat lagayam asaanan nga imimay dito'y balay. Anya ti imbagam kun kwa na. Apay ako na mapinabainam. Awan ka dito na ibagbaganakan ka? Awan mat. Imbagak idi, saanan nga umay dito'y balay. Imbagak nga mo, akorsonada na. Ngamjak kayat. Anya? Naiturad mo nga imbaga ti kasta. Kat saan mo matasigurado na agpaiso ako rasunada na ka? Isong arod ang mabainak at dumar ay iti kasar na. Dahito yun ti gundaway mo nga agkid daw iti pamakawan kan kwa na. Anya ti ammom no iti panagkid daw mo iti pamakawan kat saan da kanton alukwan dagiti babae. Congratulations kada kayo, Adwa. Thank you, Rodel. Naragsakak parakan ka, Gladys. Sapay la ko ma. Tapakawanan na, no nyaman tinaisaw-sawang ko idikan ka. Awanin kanyak day dyan, Manong. Nabayagan ang napakawan ka.
Kat, naragsaka kon itibiyag ko ita. Imbag ka pa'y. Tanabiro kan ti lalaki apudpud no amangay ayat kan ka. Oray si kamat manon. Mabiro kan tulad na ti babae, amangayat kan ka itinapod mo. Basta ti sa pulam a babae. Kat, tay napintas, ti panagpuspuso na. Iti panakiasawa, naskan aso kimatom ana imbag ti ugali, kan aramid na. Di ka matmang pasakit itirik na, tapno saan nga agbalatukan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Buclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbang nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Matthew 16, versikulo 26. At daaya magungguna ti tao, numatagikwa na ti entero alubong, nga mapukaw na met ti biyag na. Awan ti maitad ti tao, apang subbot iti biyag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Nag-text ni Kumari ta Amagda. Mapantakan no ag-dinner iti balayda. Di ba kamasaan tama kapan? Kasano nga ni Junior? Agur-ura ijay balay, taday to ingkarik nga ayam na. Kaya't dalaan ka no akitaan da iti kagat-gatang taalugan. Bayam, awagak ni Antik ta asikaswan na ni Junior. Intun bigat munton nga itid kan kwa na day ta ay ayam na. Ay, makasangpet ta. Kanayon na nakaturog. Saan tamat nga rod ang makasarita iti agsapa? Taagap apurata asumrak. Pagkadanagam ayan. Kastamot amin itan? Awan pa yun oras mi nga agay ayam iti basketball. Diyak mo, no ayan nan, jay regalo ken kwa na abula, hindi na palabas sa birthday na. Ay, nagadulakit din na pampanunutom ayan. Awagak ni Auntie. Ngala, iturong mo na iti lugan, iji balay da Kumari ta Amagda. Auntie, Oh, Delia, nangan ka din ni Junior? urayan na kayo. Di na kayat timangan. Itaypay nga agur-uray ijay ruangan. Anya nga oras aya sumangpot kayo. Marabyan kami, tada papanan mi, Auntie. Si Kanti makaamo amang pakan ka ni Junior. Paturugan to matan. Jay kano ay ayam na. Wan, itadminto inton bigat. Ay katwan da kayo ti makaamaw. Ado mo ti makan dita ref, Auntie. Ala, siya kun ti makaamo amang isagana iti kanan na. Okay nga rod, Auntie. Kastapay. Bye! Tsak kayat timangan. Urayat da mami kan daddy. Di nakpagungatan si ka, Junior. Kanam da ito insagana ka kanam. Marabyan da mami kan dadim. Kunam laang dayta. Mangan kan tamaturog kan inton madamdama. Ala, ibusam da ita, ha? Talagaan na bayagan a plan-plan mo, miti mangawis kada kayo iti da ito adina. Puno dayta. Kat kita man. Talaga progresyon ti biyag yun ya. Agasam man. Nakagatang kayon iti brand new alugan nyo. Naipromote nga nila kay. Kat si ka nga agro-uray kan samot iti promotion, kumare. Barang Awan ka di pa'y plano yung apasaronuhan ni Junior. Ay na, makauray dayta. Unaan mi pa'y ti karir mi kanila kay. Sa bagay mo't ket di Kandi mo dadaalan dayta nagseksi apang magim. Di naktultuladan. Ay na, dublin ti bagi. Mano abulan dayta sikog mo. 7 months son. Maikatlo nga anak min daytoy. Ay kat,
Alaan na tulat ta aninang. Sige panawan da kayo pa dito mare. Bagat, tamapan mi man kita anjay baro alugan da pare. Okay, pare. Talaga bumakbak ng damari delyaan niya. Uwan nga rod, kaano lang idi gimatang da itilugan da. Ita, gimatang damanan iti baro. Mayat ngamin ti trabaho da adwa. Naswertyan da ti trabaho ang maibagay kadakwada. Adayon anaseksek ni Maridel yang siya. Masikuran ka manan dita bagim akun hakon. Kasano, naglukmag akon. Ket, naganak kagayam. Saan mo ka diida ang apalan? Takita man, may sapay laang ti anak da. Iso da pa'y mat amayat ti biyag na, ti dida kayat ti aganak iti ado. Naragragsak matlaang ngamin no adu ti anak. Iso nga ano santan. Saan abali analok magka, tanapintas kalata. Darasam ti agsukatan maladaw kan ijay eskwelaan. Damami kan dadi ngay. Napandan ijay trabaho da. Jak manan idan nakita. Adto jay ay ayam mo ginatang da. Iso dayta. Apay akaslasaan ka naragsak. Damami kan dadi ti kayat ko. Unay kalakit din. Nasken nga agtrabaho da tapno maitid da amay na kayat mo. Madamdama kan ton nga agay ayam kalpasan ti klasa im. Ala umay kan, itulod kan ija iskwelaan niya. Auntie, Di ka madanagan. Adaak dito iskwelaan amang banbantay kini Junior. Kat, nangan ka di matlaang? Aywan, nagsida iti hotdog. Kun inyaramidak iti balo na a sandwich kun adda Diyos na. Anya nga iti kunana iti ay ayam aginatang mi. Ay na nakaragragsak. Perme iti laglag tuna. Ibagam nga igatangan min tumanan iti ay ayam aji nangina. Ay kat ad-adda manen amaragsakan ano kasta. Okay, sige nga roden auntie. Tada pa'y meeting mi. Bye! Ay, awan man ang tilot ko. Di akong maawagan dagiti gagayom ko. Ne, ayan nga ni Junior ng agbuy-buy ay titibay. Ay, inwara naman latan dito'y dagiti kagatang da nga ay ayam na. Ay, Junior! Junior! Ayan mau! Junior! Apay, sa dino tinapnapanam, tanabas-basa ka. Ijay karayan. Napan kami laang nagdidigos kadagiti gagayem ko. Saan amabalin amapan kay di karayan? Ung tandak damami kang dadem. Nagburing mat ngamin dito'y balay. Kano nagadumang ay ayam mo? Awan kasarsaritak. Adak mo. Agsilsilpon laang mat yararamidam. Di nakmat kasarsarita. Saan mo pa'y akay at timakay ayam kanyak? Enton maminsan, saan kan amapmapan ijay karayan? Nawatam. Ay, narabyan kami manen auntie. Nag-overtime kami manen kan nilakay. Maawatak, Delia. Gat ni Junior ngay. Naturugan. Nasapa nakaturog tanabanog anagay ayam. Kasta ka di? Ay na, kasta unay ti panaggusto na ijay ay ayam aginatang niyaw. Nangan ka di matlaang. Adu tikinan na. Insaganaak iti paborito na asidaan. Imbag man auntie, tanaanos ka amangas asikaso ka ni Junior. Ay kat siyempre apok gayam. Di kay madanagan auntie. Tanayunan mi ti sweldom. Ay na, agyaman ako na, Delia. Naglamiis matadigo da ito'y si daak. Ay saan kan ngagreklamo? Mangan kakideng. Duwata ko maamangan tapno adda kasango. Mangan kan tag selpona. Damami kan dadi ko mati kasangok amangan. Nagaduka nga arte mo na ya. Saan da masango tabisi da iti trabaho da? Nasakit ti ulok. Apay ngay,
Ay, dapadapon ka man. Ay, sus, nabara ka nga agpaiso. Kaya't ko ti maturo. Mala, ingka nga rod maturugan. Kaduan nak ay jesilid ko. Ay, sus, nagado nga arteng. Agbuya akpay a ititibe. Ala, ingka maturugan. Nakaturog pa imat ni Junior, auntie. Wan nga ro, Delia. Nabarang agpaiso. Patumaram tulatan iti agas. Wan, amok ti aramida. Sika man lang ti makamo ang mga iwan kan kuana, tani. Adamanan meeting mi kanila kay. Wan, siyak ti makaam mo. Di ka madanagan. Anyati ko na, nabara ni Junior. Wan nga rod. Nabara itay. Di saan ka pailangan ko maasumrak ita? Apay asaan? Kat ada meeting ita. Sayang ti promotion ko. Wen ngam. Amo ni auntie ti araramidan na. Ado ti anak na nga inay-aywanan na. Ay, Saan ka amadanagan? Awagak ni auntie, tapno mamonitor ti sitwasyon ni Junior. Ay, nalpasan di buy-buya ek adrama. Saan na balay? Tanda pa'y sumaruno. Buya ek manan di sumaruno. Lola, Hmm. sakit ti ulok. Ay na, agid da kalata ka day. Makain inumak. Ay kating ka mangalan Ibaunak manan. Kasarita ko man ni mamik. Awagam ko ma. Ay na, busy da. Ala, ingka maturog. Di nakdisturbon nga agbuya iti drama. Lakay, basa ang da ito pagiwarnak ko. Adda article dito kin ni Kumari Adelia. Basaak man. Imbag man. Ay, makapaapal. Kunana ditoy. Baligi itilaksid ti amin. Ti pakasaritaan ti may sa ababai asaan asimuko iti arapaap na. Basa adda dita ti interview da kan kuana. Congratulations, bakit? Na-feature ka iti pagiwarnak. Ay na, nagadupay lang ti manggabgablaaw kanyak. Rumbang lang Sigurado as sumaruno dito iti padpadaanak a promotion. Nagswerte aklakit din aya na addaan iti Mrs. Akasken ka. Oray si kamot ipanakal ka as si ka tinasawa. Iso asilibraran ta da ito abaligim. Ay, sus. Ayan nga'y dadilyan. Nagngaton ti gurigor ni Junior. Junior, anya ti kayat mo. Junior. Ay na, saan mo't abo mabati gurigor nan? Uray pinatumar ko ni ti agas. Awagak nga ta dadilya, wano saan? Nakaturugan ni Junior? Una, Aglibak sapay inton bigat taapay ko ma. Mailiw ako ni iti anak ta. Ada ni auntie ang mga iaywan kan kuana. Ngam sobran abisi ta iti trabaho. Kasla ita. Rabi ita manen ang nakasangpet. Nakaturugan ni Junior. Delia, umayuman kitaan ni Junior. Apay, auntie! Anya tinapasama ki ni Junior? Partakam di agpataray. Nas ka na maitaray tayo sa ospital ni Junior. Nani. Ada kami dito ka ni dati manak. Diyak amo na apay ang napasamak dahito ikin kwa na. Apay saan taan na amuan nagsaksakit gayam ti anak ta? Anya tinapasamak kan kwa na? Nasayata nakasublikan, lakay. Wen bakit? Napan ko la inala dagiti gamit ti anak ta. Ken daddo mapay ang mausar dito ospital. Ket, kumusta ni Junior? Nasaya atan ti kasasaad na sigon iti doktor. Awan tinaskan a pagdanagan ta, kun iti doktor. Basol ta na ito bakit? Nabaybayan ta ti anak ta. Intalag ta iti mga aywan kan kwa na. Ngam saan namit gayam nga aywanan. Kasta ti ko na ti kaaruba ta anang palpaliw kan kwa na. Anya? Idi pa'y laeng ka no akayat na ta makasarita day di akaaruba ta. Ngam saan na ta maranaan. Ken nagamak nga mga numang parnoy laeng iti apa. Lakay.
Manipod ita. Nasken nga ipaayantan iti panahon ti anak ta. Gapo ta talaga na bebayan ta. Ket ni Antim, lading itak. Tadyak kayaten nga agyan pa iji balay. Ngamin, kwarta lang ti amuna. Saan na nga impatid ti anak ta? Uwan nga rod lakay. No agsasaong amin ni auntie. Nasaya at latang mo ti kasasaad ni Junior. Nga baliktad mo't gayam. Wan nga rod. Manipot ita. Santan abaybayan ni Junior. Sana balin na sa anak ama i-promote iti trabaho. Basta maikak iti panawan ti anak ta. Nasaya at launay daytaan nang nagkuken ka. Bakit? An-anwan ta ti dakkel asweldo ta. Numapukaw ta man ti anak ta. Oh, Diyos ko. Pakawanin na kami kuma. Tanabaybayan mi ti anak mi. Manipod ita. Ipaayantan iti panahon ta ti anak ta. An-anwam ti ado a kwarta. No mabaybay amat ti pamilyam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Proverbio 11, versikulo 29. Ti tao amangyag iti riribok iti familyana. Awan to ti apitan na iti kamaudyanan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Daddy, awan pa'y ni Dexter. Kat ni, alas 9 iti rabi Ne, kurak man no iso jay nakamotor itay. Jay kaaruba mi day jay. Napanan na ngay manen. Ay, jak maawagan ti cellphone na. Anyamat day ta na tao. Pagdandanagan na kalaeng. Ay, pasensya kayong daddy. Nadisturbo kayo. Saanak pa'y matkidian nakaturog. Nagbasbasak pa'y laeng. Ala, uraya mo na sumangpat ni Dexter. Saan mo apuyatan ti bagim, tane, adu pa'y dagiti anak mo nga asikaswa minton bigat. Oh, pare Dexter! Alam mo na niti parbangon. Nagawid ka din, ha? Nay, parbangon gaya man. Diyak matan na puutan ti oras. Ay kat agawid ka. Amangan nung tan na ka man ni Mrs. mo. Padasan na nga gungat. Tapapanawak iti balay mi. Uy, naturay ka, pare. Di nak mabalin nga ungtan ni misis ko, pare. Amom no apay? Kabutang na ka. Makigigyan lang at iti balay tinaganak ko kat. Tay ko nada nga rudan. Naikamkamang laeng. Maawatan mat siguro, ti kaya't ko asawan. Anya ti oras sen Dexter. Apay nga itakalaang. Shhh. Agtal na ka dita. Kasta unay payabartag mo. Kasanon di trabaho. Awagam ti bus ko. Taapay manan. Ibagam agsagita ka. Anya? Sigud mat nga raramidam day ta. Ala. Awagam mo ti bus ko. Tamaturog ak ngagmalmalam. Adamat ti motorsiklo ni Dexter. Nagawid kalimat laeng. Wan, daddy. Parbangonin ang nakaawid. Kas iti sigod. Nabartek manin No kasta, saan man ang asumra kiti trabaho na? Mabainak nga rudan iti boss na. Imawagak manin itay. Imbagak nga agsakit. Uray saan mo't. Unay kat day ta na tao aya.
Daddy, adda ka di kwartayo. Awan ngamin allowance dagiti ubing. Jak amo no nang idulinan ni Dexter iti wallet na. Ala, ada pa'y matkwartag. Mabidlaang, taikang ka. Lakay, bumangon ka matditan atan ni malaman. Kaya't ko pa'y timaturog. Nasakit ti ulok. Mangtad ka iti kwarta. Mapanak gumatang iti kanan tayo. Oh, ato iti wallet ko. At damot gayam di tapandag tipungan mo. Ni, awan mo't karga na akwarta. Puro resibo lang mo't. Awan na ya. Ay, bayad ako mapay di binulod ko akwarta ni daddy itay. Apay bayadan pa'y lang. Ay na Dexter mababain akon. Kanayon latan a dumawdawat ak kadakwada. Naganak ko matida. Mangnamnama tayo latta ka din kadakwada. Mangrugi ka man ako nakon. Dexter, kaano tayo ay asumina? Uray basit lang ang abalay. Basta nakasina tayo kadagiti naganak mo. Sinong batak matan idinday ta? Apay nga ulit-ulitan pa'y laang day ta sa lutsod mo. Baka umakan. Mabuting ka lang amin asumina kadagiti naganak mo. Taday talatan mang namnama kadakwada ti ammom. Daddy, umayak ko mabumulod iti bagasyo. Awan isaang ko. Awan kwarta ni Dexter. Awan met nakitak iti wallet na. Inggatang namanen asiguro iti arak. Ala, ingka mangalay di pagbagasan. At dapay mo't siguro nabati abagas mi. Ang mga nuumanay lang mat aka ninyo kini mami. Di na kami pagdanagan, ti panunutem, dagiti apukok, saan ang mabalin ang mabisinanda. Sige nga ro, daddy. Katagyaman na. Noon na makita madilatan dita, mga lakamatan, imbagla asidaan nyo. Manang, sumra kag sa pailaang a sales lady dito yung mini shop mo. Tapno da kwartami. Kat si Kaman, idi pa'y lang nga ibagbagak ken kadayta. Kat palbusan na kangarod nila kay mo? Apay kit dinasaan. Kat kurang matiyaw awat na kanyak asweldo na. Sumrag kalatano kayat mo. Ang mas kasapulak ti sales lady iti aldaw ti Sabado ken Huwebes. Ta iso ti market day. Sige manang, umayak. O, anya pare. Isat man na nahin to madamdam ha. Saan pa'y matapa nagsusweldo, pare? Ay, wanan niya. Mabiitan ti pa nagsusweldo, pare. Aganos tayo lang biit. Sa bagay. Aywan gayam pare. Sales lady ka diitan, ni bakit mo? Saan mo pare? At dala ang ije balay. Nakita kami ni Jay Palingke. Ije mini shop ijay. Nagsarita kami kat kunana al sales lady ka nun. Anya? Nagaramid manan iti Jack kayat. Saan mo nga mo? Saan ko nga mo pare? Kan may sa? Jack palubusan ni bagat kong ag-sales lady. Tapay mat. Nagadu alalaki dita. Nung ay makakita iti pangisukatan na kanya. Ay na, nag-iimon ka gayam pare. Lakay, nakapalengke ak iti kasapulan tayo. Kumpleton ti kasapulan tayo iti kusina. Apay alinukunak. Ha? Apay adi mo imbagbaga kanyak. Anag sales lady kagayam. Ah, Kaya't naksiguro nasukatan niya. Takayat mo ang makabirok iti sabali. anay ko Dexter, masaksakit anak. Ibatam ti takyag. Isardeng munday tangar aramidam. Jack kaya't nga ag-sales lady ka. Naawatam. Saan akayat adenggan ni Dexter ti palawag kumanang. Basta ko na nga agsardeng ak nagtrabaho. No kasta, masapul nga rod nga ited na amin akasapulan nyo. Nalaing ngamin nga agselos ka. Manun ti anak yo, agselos pa'y laang. Imbag kumaan no awan bisyo na. Nga iso ti pangigasgastusan na iti sweldo na. Wan nga rod pasaray maibusan kami iti makan.
Mabain akong adumaw dawat kadagiti naganak na. Ay, saan pa higit di arombang amakigigyan kayo latan kadagiti naganak na? Nasken, asumina kayon. Day tati ibagbagak. Ngam saan nakmat adengdenggan. Ita, ta pinagsardeng na ka nga agtrabaho. Obligaem nga rod, ta ited na amin asweldo na ken ka. Pare, pare, yung cellphone ko nga ay. Ay, kat, damat di tabag mo. Awagak man ni misis ko. Mawagan man ni misis mo? Ibagak asa anak a makaawid ita. Tagpatpat nagtayo nga giinom. Ay, katuwa na, pare. Metay tang aramidam. Aday ta. Hello, bagat. Hello, Saan na kun nga urayan? Maturog kalatan. taapay manan, sa dinot kayan mo. Dito'y balay ti barkada ka. Agiinom kayo manan dita. Anya nga agiinom masasawag. Mangmangag ko nga agiinom kayo. Awan tumanin ti mabat iti sweldom. Maturog kagid din. Kaddi na kun urayan. Anya nga oras nga agawid ka. Basta maturog kan. Agawidak tulatta. Agyamanak pare, tain niya awid mo dito'y balay nila kay kong. Amo kami na sana nakabaylan ti agmaneho iti motor. Pare, ad ako makayat ko nga ibagakan ka. Kanya na ita, pare. No mabalin ko ma, saan mo nga awisan ni kumparem nga aginom? May ibos ngamin ti sweldo na. Kaasi kami a pamilya na. Kasta ka di, mare. Jay lang ngamin sweldo na tinamnamaan mi. So ano mabalin, patgam ko matikid daw ko. Ay, katuwa na, mare. Hindi ka madanagan. Diyan ko nawisan ni pare Dexter nga ginom. Mawatan ka, Mari Feli. Pare, aginom tamanen. Ay, pasak pa lang ita, pare. Di ka man. Umay kakid din. Siyak ti makam mo. Imbawalan ti doktor ti arak kanyak. Nagsakit-sakit ngamin ti tiyan ko kat. Adula amin. Kat no arak ti agas na dayta. Ay, gusto pa lang ti arak, pare. Paimbagak pa lang ito'y sakit ko. Sika ti makam mo. Agawidak nga rudan no kasta. Nasaysayat pa, pare. Aging inom ka iti arak dito'y balay. May mayatan dito'y apaginumak. Tapno saan kan amadandanagan kanyak. Ipakpakitam kadagiti anak mo ti panaginom mo. Anya ko man makita da. Dakas aya. Agin-agin tumat ngamin dayjay akong pare ka dyan. Kunamlan kabaalan na nga agbiag, nga awan arak iti biag na. Kita akman, no saan naktumat lang nga awisin nga aginom. Nakaamiris nga minan jay kumparem. Nagbalbaliwan. Ngamsi ka, kasta kalat na. Awan iti panunot mo ti agbalbaliw. Agtal na ka man. Surwan nakit din. Panawan nakit dito'y. Takayat ko ti aginom. Ikanak iti kwarta. Mapanak gumatang iti bagas. Sa nga gasot? Anya nga iti magatang na daytoy. Yan anay muna. Nukurang. Panayunam kadadadi kan mamay. Napan kagimatang iti bagas, Feli? Wan daddy, daytoy lang ang tinagatang ko. Kurang dayta, para kada kayo. Anya nga rod nga ikat basit matintad ni Dexter a kwarta. Anya ti araramidan na. Nakitak mo ti motorsiklo na iti parangan. Agin inom, daddy. Agin inom ngagmaymaysa? Wan, lapdak nga aginom. Ngam agsublilat tamot ijay kantina agumatang iti arak. Bayam, takasaritak. Wan man, daddy. Barang denggan na kayo. Saan ka man na sumrak iti trabahom, Dexter? Nasakit nga rod ti ulok. Kasanwa saan na nasakit ti ulom? Ket naginom ka man iti kalman. Ragrag sakak lang matibagik dadi. Anya lakin dinaya.
Kaslasaan ka di pamilya iti kastangar aramidam. Anya ay ati problema, Dani. Jak baybay anti pamilya ka. Saan nakakagura, tay sursuro ka iti rumbang aramidam. Saan a panangisuro ti araramiden nyo? Panakibiyang. Manakibiyang kayo. Talaga, Jakon kabailad man. Jakon maanusan ni Dexter. Ay, kaasi kamat, Feli, ading ko. Gaputawan maawis na barkada na nga ginom. Ijayan balay ti pagininuman na. Binagbagaan mo tindag itinaganak na. Ngamsungbatan na ida. Saan nakamat nga rod apalubusan nga agtrabaho? Takunam mat asiloso. Pudno day tamanang. Agis eskwela pa'y dagiti ubing. Kasapulan mi ti panggastos iti inaldaw. Agpanunot ka anaimbag, ading ko. No trabaho laang, mabalin kang ag-sales lady dito eh. No matpagyanan, nalawa ijay balay ang mabalin nyo apagyanan kadagiti anak mo. Pare, kita mo. Anya dita? Arak manen. Oh, nyati makunam. Siya. Insardeng kunti aginom, pare. Oh, di nakman ang awon iti kasta. Pudno ti bagbagak. Idi manungal daw asaan ka naginom. Saan kami mo na nagapak inibakit ko? Ken mayat tiriknak, ngawan alkohol dito ibagik. Padasamat ka di, pare. Mayat ti ipikto na. Pele! Bakit? Pele! Napanan nga tanday jay babae. Ni, apay ngay. Kaslawan mat tao dito'y balay. Napanan dagiti ubing. Pele! Pele! Daddy. Apay. Napanan ti pamilya ka. At dadalang di tabalayo Awan da nga road. Kasladyak ngagpaiso nakita ni Feli ngay may dito'y balay itangal daw No kasta. Pinanawan da kon. Di ka kumamot ag sarita iti kasta. Awanan dagiti pagananay da balay, Daddy. Pinanawan da kon ti pamilyak. Agmay-may sa akon. Ne, naliday ka mat pare. Kurang samot ti ara ka. Pare, pinanawan dak ti pamilyak. Anya? Awan mo ti abok kabasol ko. Apay nga inaramid da kanyak ti kastoy. Imbag lakit din tayin sardang kunti arak. Diyak kaya ta mapasamak iti biyag ko tikas iti napasamak ken ka. Pare, anya ti aramidak. Saan ko akabalan ti agbyag no awan ti pamilyak? Awan ti sabali apabasulem no saan na si kamot laeng Dexter. Ket panawanan tapno amirisem dagiti nagkurangam. Ket saan mo nga ipabasol iti sabali. Daddy. Awan solusyon na no ipabasol mo iti sabali tinagbanagan ti biyag mo. Dumteng ti panakaumay ti may sa tao. Nang runa no saan mo met nga ipakita ti napudno panagbalbaliw mo. Balbaliwam ti biyag mo no kayat mo ngagsubli pa iti pamilyam ken ka, Dexter. Bakit? Agawit tayo kumag. Mailiwakon ka dagiti ubing. Saan kami nga agawid? Agingga saan ka ngagbalbaliw, Dexter? Insabdan kunti aginom iti arak. Bakit? Kaya't ko asumina tayo iti balay. Ay, katuna. Apay kit dinasaan. Kaya't mga agbiro kak iti pagyanan tayo. Aramidak day ta. Basta agsubli kayo lang a pamilyak. Agbalbaliw akon, Pele, bakit? Ikarik day takan ka.
Awan nasayaat apagtungpalan ti padre di pamilya nga awan manaknakam na. Ipatag mo ti pamilyam, taawan ka asping na aragsak ti ipay na. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.